Keanan panika pangaji Al-Quran titipaki ke angkui ngaji dek ke masyayikh kiai-kiai kampung panika senajan mangken bedekap keano kasus nangi demak tadi beda kasus pun apa Kiai Zuhdi guru ngaji kata ajunan engki nang jeneng na cara apa ada enten tretan lah korokeng aku te Masya Allah lebih reng tua Nabi embun dituntut yu segemi juta mereng kabar segemi juta yu lakon nampian sinuntut yu kenapa segemi juta tadi segemi juta sampai sepeda motor ay jual sarang Zuhdi tad Zuhdi nih serempon mana bi buke mantar bi Allah cewakin nah gula cocok MC gila manggil cocok dan gula gagak kan seorang yang berpendidikan gagak agla MC ganteng mana binang Indonesia kak dinto si Hadratus Syekh kak dinto si eculuki cuman dua se Indonesia Hadratus Syekh pertama Hadratus Syekh Hashim As'ari Jombang pernah merang tahi pendiri NU si nomor dua Hadratus Syekhah Fatimah binta Kiai Abdus Somad Palembang kanto dua kak dinto keng kadang manggil dan gula bangken benyaan saya manggil Hadratus Syekh dukeng Hadratus Syekh de emah cek benyanan kiai ki mana bika kiai pola pantas mana bika gula apa si Hadratus Syekh ini kau untuk orang muljah ya Hashim Ash'ari kalaban Sayyidah Fatimah Syekhah Fatimah Hadratus Syekhah Fatimah dari Palembang kak dinto nang Indonesia dua kak dinto semasa sarang Ki Hashim Ash'ari sebelum Ki Hashim Ash'ari Syekhah Fatimah sampun kak dinto pas Syekh Hashim As'ari kak dinto dari Mekah lambak julukanna Hadratus Syekh mana biar kata beaba nampon bani Hadratus Syekh yang kita kadang panggil Hadratus Syekh Hadratil Mukarram Al-Mukarram Al-Menna Al-Ustad berdekapi yang mon MC ketika itu cocok alhamdulillah tahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin hamdan yakunu ridwan wa mardiyan inda rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabi syirafi wal butuni syiraf al-musaffa min musasi abdillah ibni abdil muttalib bin hashim ibni abdil manaf alladhi hadaita bihi min al-khilaf wa bayyanta bihi sabil al-afaf Allahumma rabbi syrah li sadri amin. Alhamdulillah nikbinin pada singing tungingan ya Allah ya tare Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du amin ya kok amma ba'du amin dari saking khusyuk alhamdulillah. Samahatan ulama al-aizza para masyayikh, para alim, para ulama utama epon dak ke guru abdina kalaban guru pada ajunan salana semulja Ki Haji Muzayyin Dasuki ajunan salana semulja Kiai Mursidi Jazuli ajunan guru abdin ajunan salarana Kiai Gusairi Yazid ajunan Kiai Mutassir Yazid sarang ajunan Kiai Abdul Rauf ajunan Kiai Abrari secara khusus sing undang abdina iki kak dinto Kiai Mawardi Mansur sepangaporana sataja dak ka para masyayikh manabi korang lengkap asma epon ya rab setajana muka-muka barokana akili dak ka kaula kalaban ajunan sehadir saat mangken dak ka anak potoh kaula kalaban ajunan sehadir saat mangken sing kebaabaan anak poto baabaan sataja teti orang saja dari tunjakan tos akhirat ajunan tuan rumah eki kak dintoh Bu Fadilah kalaban Bu Fadilah atau Bu Mukhlis lagi
anu berarti selaki kan tu tadi. Muka-muka badana sedekah saya parengaki dak ka kaula kalaban ajunan saat mangken etarema sareng Allah sehingga almarhum Allah yarham Bapak Ansari kak dinto sareng Allah patengki pangkat bisa aja bis kalaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Katipan apa ajunan sedaja saya sedaja tadi abdi ana amulja akidah kajunan muka-muka paring namulja muka Allah saya sedaja saya naman bekoh bagus sedaja rosak jale kabala bici herjanya banyak le kuah yang lapakku ni kapiaki bireng buke biasa kijak nyaman ring usaha tadi muka-muka paring na bagus tangki bu kek lakin senaman anak muka-muka paring cepet tombu tangki kak oh angke gua muka-muka paring na kasayan muka-muka saya sakit paring na cepet beres keluarga na saya sakit muka-muka paring na sehat bi Allah siampun dapat kau umur muka-muka sareng pangeran paring na isapora tusa-tusan na muka-muka si andi otang paring na cepet kelar majar otang ah oh bunga gurudu amin anik biniin arwa saya laku amin sopiro mungkin letak kelar majar muka-muka si mau tangi paring na lopa ah keng tak kira lebih-lebih bang mekar wah muka-muka saya tak gelem andi anak paring na cepet andi anak aduh amin dah rememun kita andi laki muka-muka sekik tak baju laki paling nak cepet baju laki bener sih tak baju laki banyak mayu kemana meramun ratin mun cuba sorry mantar cepet baju laki saya bagus mun tak gelem baju laki kok pada mayu tining Nabi saya kaleburi kaula kalaban ajunan engki kak dinto Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi muka-muka baaban yakwa ummatah ban muka-muka kaula kalaban ajunan ikasanang na kalaban Nabi Muhammad Allahumma ngereng sampungaki kalaban salawat asyril sebiasa ibaca sarang orang-orang Nahdlatul Ulama hafal ajunan tangi Allahumma salli سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا المبين أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي محمد abdina sekejap tormator paling ngabit 15 menit ya mun lebih alhamdulillah nih kak corak robuah apil mulai dari bila saya yang kui pakun korokeng peripil kabi saya tak yang kui saya iya nom kabi ya nom teroma sampurna ajaran orang muka-muka keterima sareng Allah manabi pangacinna saya tak terima tak apa-apa keng tak kerja di kemawardi manabi pahgula tak entar ni ke kemawardi panika kadang setahun sebelum menelpon engki sanajan telpon nah jak manabi beliau kak dinto abdi nang guru pakun karena apa-apa karena beliau kak dinto toronan beranyar selain kak dinto alim alumni temporan ben itong bitong coran beliau kak dinto sakte orang sakte oh bengki cehapi na ilang abeli pole gua keco
Dadi mun kailangan ajunan kake mawerdi. O da bake lakin sa abine dua kake mawerdi. Oh, sakte ongku. Bahkan ribarin ratu fah tak rabu nelpon ke abdin assalamualaikum kosong ajunan ku malam aku mun ku malam si orang abdina ampun aku tu jadwal nang burne tapi tak bisa sapora pah langsung kaki musliatnan njo mun ke mawerdi langsung kaki musliatnan langsung ke pusat engki sareng ke musli pah nyari aki engki mangki mo beliau viral ke habibi mangkana pa sebut wali nabi beliau alhamdulillah yang tahu neng meskipun beni waliullah pola wali santri terus lagi sekejap tormator son sistem kapiaki suara kapiaki odit tung bayi mika doa kita moga-moga sandi son nika paling tambah laris tambah pajuh itu akhirnya kia moga-moga sarang Allah sandi son kadin to masuk swarga ban sona Nja ngara malaikat bingung, bayu to kang son. Saya masuk ke swarga, mangken ki mikola son iku. Dari melanjut iki, engki ki bakorokan Kak. Gula tak yakin nika nabi pah gula pengajian qalam nabi qala Allah taala nika aduh cereng saya hadir banyak po sepo. Engki nika ki bacur-kuncur tak apa-apa ngereng ya tore. Nek bini ni atore pang tapangan tak apa-apa keng cek tang gentangan mun ajunan tang gentangan gula tero pang tapang nagia. Mang asik. Mak bedek yai kok cak asik ya. Mangken kak dinto gula yakin almarhum Bapak Ansori kak dinto orang keratu ke Allah. Allahumma apa napa sabab akompola kaula kelaban panjenengan mangken kak dinto karena Pak Ansori tadi tak gempang makompol orang sampai atosan ketika dinto tak gempang Bapak bahkan kadang maki kelebu na si manggil tak sampai atosan si datang kecuali keng BNT mun BNT tau sa siara kile temu jadwal alanna mangkana gula yakin bahwa beliau kak dinto orang sekerat ke Allah apa sabab asabab mangken gula ben panjenengan atosan intar kapi benikeng demi berkat napa mun korokeng berkat benikeng demi ni kebeni demi daeran napa mun koro daeran tak karatu manabi gula ben panjenengan tak karatu napa mangken ngakan ni kegempang tau sameleh etan aki bibi ni kor beda berasa bener abang ki gempang benikeng demi daeran beni cuman demi bu fadilah punten tapi karena Bapak Besori kak dinto berarti terpanggilah gula ben panjenengan hadir dak kak dinto tempat karena Bapak Besori muka-muka sareng Allah pateng kia pangkat amin Allahumma saya bu arek masjid torot mak corak beda tenggulan aja bismillahirrahmanirrahim ngerengnya atore si beda ya atore nah panna sing kia julan codok nah panna oh engki atore nanda kita amil lo ya atore buki dua ala anan alen siki bedam majni bismillahirrahmanirrahim panas keng manis saya kebain mun ngonceng gula boleh laku jenis manis gula sudah manis hahaha jok silim dapur sapar ya aduh anak ni so-so ya Allah pahinga ke acara Pontianak diberi lah gara-gara TikTok orang pah yunceng ke Pontianak gula sampun kak dinto numpak pesawat pertama kali kan biasa pakai sapu tangki ngakui sapu dopak ke atas gula medem bismillahirrahmanirrahim saya baca apa cak kalau beni bacaan anu kasadu Allahumma jannibna wa jannibi syaiton kalau beni kasih saya baca kapi dari saking ngetek tarik ke atas aduh ningan pramugari si tindak terkerja engki gula nemu cara miss please help me jak tahu bahasa Inggris tekani sekoni napa artinya ya tak tahu kia mayu bantu pasang akiongku aduh nyaman ya Allah jak lah pramugari marin dapat ke Pontianak langsung
Aduh, mereka na. Maring depak ke Pontianak ngisi pengajian, ku tak ni bini bayar dek, pah benda saya nyosoe. Dek macam gula yabes, gula ustad kan dul mawi. Dek yabes man tak kau tak nemu boleh. Acara saya bu areh, laksana akiman kak diman. Saya maturah ejebeh, kak dinto sebiasa mabedah benih namung masan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Cuma sebelum malakar beda ketika dinto nang Indonesia kak dinto estonah gula cocok MC gula manggil cocok ter gula gagak kan seorang yang berpendidikan gagak agla MC ganteng mana binang Indonesia kak dinto si Hadratus Syekh kak dinto si eculuki cuman dua se Indonesia. Hadratus Syekh pertama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Jombang pernah merang tahi pendiri NU. Si nomor dua Hadratus Syekhah Fatimah binta Kiai Abdus Somad Palembang. Kanto dua kak dinto. Kadang manggil dan gula mangken benyaan saya manggil Hadratus Syekh. Duking Hadratus Syekh de emah. Dia benianan kiai, ki mana bika kiai pola pantas. Mana bika gula apa si Hadratus Syekh. Hadratus Syekh ni kau untuk orang muljah. Ki Hasyim Asy'ari kalaban Sayyidah Fatimah Syekhah Fatimah Hadratus Syekhah Fatimah dari Palembang. Kak dinto nang Indonesia dua kak dinto semasa sareng Ki Hasyim Asy'ari. Sebelum Ki Hasyim Asy'ari Syekhah Fatimah sampun kak dinto pas Syekh Hasyim Asy'ari. Kak dinto dari Mekah lambak julukanna Hadratus Syekh. Mana biar kata beaba nampon bani Hadratus Syekh. Yang kadang-kadang panggil Hadratus Syekh Hadratil Mukarram Al-Mukarram Al-Menna eko. Al-Ustad berdekapi yang mon MC ketika itu cocok alhamdulillah nah ini ampun ada pak kamu gula bahas amain TikTok kan oh tak kok kayak ngelep ongkuan ngelep je entah kayak patau ke cewek dia andi bini punten tak paju kita nemu entar ke Roma embun gula kita alake. Saya bu are kak dinto estona ampun abahas ri barin tan gulai de jannah tan gula tak abasa banyak saya bu are kak dinto mana bi bahasa nang kitab pakun ekocak haul artena haul kak dinto setahun ibelina pole artena haul setahun cuma mana bi cepon orang buke khol padahal arten khol kak dinto cokah. Nah, timun ku nakku itanya aki ajunan intara dak kak di mabuk intara ka haul beni intara ka khol mon intara ka khol intara ka cokah mon intara ka haul intara ka sebu are otabah on daun haulnya mana keng saporan nah mon ada buah haul ajunan saya nga asikat kelu tak kok bau intara ka mayu intara ka haul lawan le ilmu tanghi mangken haul kak dinto yese esa barang di antara lain kena emaca aki fatihah tahi emaca aki fatihah tahi beda haul tada fatihah na beda pada artena apa seepa beda haul kak dinto namung emaca aki osmausan karena osmausan kak dinto manabi Al-Quran dabunah Syekh Abul Lais As-Samarqandi pasti depak dek kahli kubur iku Allahumma dapat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Depak bahkan kita siapa sih tak ada pak mun tak percaya mati helu mayu mak bola si mati akada mayu huduh mangken ke benyan orang asih tentang hi debun ke mawardi gula pahan mikir malam oh penderongku mangken ni kata cokop adua man tersehat dah debun ke mawardi tak cokop adua man tersehat dah buat napa sehat kadang kadang tepan tedung pahe kalak bi Allah sehat mun sehat keng mate tak lebur tangkiu napa maki sehat mun mate nangki
Darma. Nyaman tak pati sehat korodi tangkiu. Nomor 2, debun ke mawardi epa konyoon ranjang omor. Dadi sehat ben lanjang omor. Mun korokeng lanjang omor mun mengi. Tak nyaman kia kata gula nih ke eston andi penyakit TBC. Tekanan batin cinta. Entan gula andi penyakit sesak mantar bi Allah paling cepat beres. Mungkin. Aduh taoning. Lah kabi kalako cuma bi Allah kita dini beres ibarin dan gula yonceng ka kerembangan ka sorbaja. Orang coba kabi nih ka. Nelpon orang yang ngundang nih kan nelpon remaja masjid. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ngunceng pakai bahasa Indonesia. Saya dari Surabaya Kiai. Iya. Mau apa? Mau ngundang jenengan. Aloh, mak ngunceng orang Madura jangan gula. Orang Surabaya. Dari Surabaya mana? Kerembangan. Itu bahasa Jawa ya? Iya bahasa Jawa Kiai. Mohon sampaikan ceramah jenengan menggunakan bahasa Jawa. Oh, kalau bahasa Jawa saya ndak bisa. Yang bisa saya bahasa Indonesia. Loh, kalau bahasa Indonesia ndak apa-apa juga Kiai. Yang penting ajunan sampaikan menggunakan bahasa Indonesia. Aduh, enten gula tak pernah bahasa Indonesia ceramah kan. Bahasa Madura yang biasa saya. Akhir apa nggak bener? Engki lapor campur tak apa Kiai, yang penting hadir kok. Entarongku dan gula, ku tak apa ring coba kabeh. Para habaib tak pati ngerti bahasa Madura. Engki de rembacan gula. Engki de gula nggak bela. Ini anggotanya berapa? Anggotanya berempat orang maksudnya. Gara-gara sal buduk yang pada remaja yang tak ngerti bahasana. Nak pada benteng Madura lambaruah entar ke Juanda. Entar haji bah ke Sambu. Sampun ada pak de ka jalan. Pah nemu Roma pernah. Ini rumah siapa? Kirangan itu. Oh, ya Allah kirangan macam sokinna ya itu. Depak ke Juanda apa beda pesawat. Ini pesawat ini punya siapa? Punya Kirangan. Aku. Jo Kirangan macam sokin ya nah itu. Jo nareng buke kesambu. Depak ke pesawat apa beda reng bini Raden. Ini istrinya siapa itu? Ke pramugari tanya lagi istrinya siapa? Langsung aja jawab Kirangan itu. Toro di Jakarta transit pah beda orang mate. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya song. Pah tanya ya Allah, siapa sih mati ya Allah? Siapa itu yang meninggal? Kirangan itu. Aduh nih serai ya Allah bini naratin ki soki ki andi pesawat mati Kirangan ya Allah. Padahal Kirangan nih ke artinya tak tahu. Dia mondreng buke. Lada pak ada mak pengajian lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Fatihah. Kan Fatihah kak dinto istonal teh yabi sareng Pak Besori teh yabi. Kak dinto beda kitabnya mana? Nailul Bughiyah wal Maram. Sengarang kak dinto Kiai Barizi lan bulan. Kak dinto sama sareng Ki Hamid. Santrena Sayyid Ismail lagi Mekah. Beliau kan itu karangna banyak manabi nang maturek ento se produktif semangken sepo-sepo ni kabada telo. Nomor 1 Kiai Barizi dan bulan. Si nomor 2 ALN Asmana Ki Ghazali dan bulan. Si nomor 3 Kak dinto ke Toifur Ali Wafa. Kak dinto di antara salah situ karangna ke pasar ki buru ke Barizi Kak dinto Nailul Bughiyah wal Maram nyebutaki Munjak saking agulaban panjenengan andi bangga sepo. Pas maca Fatihah situng baik wa. Maka belum polo kilo dari kuburan kadajah dari kuburan Pak Ansori umpama. Kadajah nah esapora tu sana kabi kor Islam. Belum polo kilo kalau esapora kabi tu sana. Belum polo kilo ka temor esapora kabi tu sana. Belum polo kilo ka bara esapora kabi tu sana. Nikah. Tetek yabi mun Fatihah pa ni. Mangkana panjenengan pong ki badan itunya anan panika pangaji Al-Quran titipaki ka angkui ngaji dak ka masyayikh kiai kampung panika sanajan mangken bedekap ka anu kasus nangi Demak tadi bede kasus pun apa Kiai Zuhdi guru ngaji kata ajunan engki nang jenengna cara apa ada
enten tretan lah Kerokeng agute, Masya Allah, lebih reng tua Nabi embun tuntut you, segemi juta, mereng kabar segemi juta you. Lakon ambian sinuntut you, saya nggak mulai kantoh, saya nggak ke mursidi jatuh tuntut makin nyelte ah, niser serala koros, niser, ya Allah pahituntut macet saran, kenapa segemi juta tanggi? Segemi juta sampai sepeda motor jual sarang ki zuhdi tad zuhdi nih serempon mana bi buke mantar bi Allah cewakin nah ki kasus akatan nikah padahal kota santri mangkana potran panjenengan kak dinto pakenal dek kiai pakenal dek ke guru ngaji nah acerita wadu dek ke guru ngaji kak dinto apa napa sabab sakak dinto debun ulama sakak dinto dek mamak lek lopai ya Allah jakah Mahabbatus syekh muqaddimatun li mahabbati Rasulillah. Pertama, cinta dak ka guru na ajunan, cinta dak ka ulama, cinta dak ka guru ngaji, kak dinto pangantar ka angkui cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqaddimatun li mahabbatillah. Tining kaula kalaban panjenengan mula cinta dak ka Rasulullah maka kak dinto teti pangantar ka aku cinta dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mula cinta dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala maka cek ko beter gulaban panjenengan ku nakku bekal masuk surga Allahumma. Mangkana saya ngak guru ngaji na jaga sareng ajunan. Abdina mator man kak diman bahkan riberin mator. Lambak kak dinto kureng terpenter tanggi. Mun lambak kiai kak dinto ku pate banyak abu debu tak pate banyak dan kadang dakwana lebet nyanyian di antara nyanyiin Joko Pentil lambak pernah mireng ajunan Joko Pentil Joko Pentil tilu ayu lupis mambu ayu buka tenung ayu nung ko sabrang ayu berangkat ngaji ayu jimat rojo ayu Joko Pentil ulo ilo pernah mireng riberin gula nyanyi kan Joko Pentil napa arten Joko Pentil nih kayak kocak Joko Pentil kan anak-anak lambak mun tahun saya kedan pani ketak tedung mun tak sambil nyosok katil pentil embu nih kotanggi akulah oh tak benak anak lambak pani kamaki mare nyosok tangkiu tak kira tedung mun tak sambil set katil pentil embu dan kadang kon 12 malam pah tatedung ngerok alhamdulillah pan ngerok etemu subuh neng masjid Allahu akbar pah tak kerjot ya Allah maklah subuh cengkok gila tedung tak senaja ngabes ke bebe pangeran ternyata tanang lau beraja ya bes pole tepak Joko Pentil pah tepak kasih asongodan ternyata benih Joko Pentil tepak ke Joko Pentong. Engki nikah bahasa Pak Kak Dinto dari Raden Kosim. Mantona Sunan Ampel sederhana. Cuma menabi pas emana akidah kalimat-kalimat bagus. Kak Dinto luar biasa katipan apa gulaban panjenengan. Dek ke guru ngaji Kak Dinto nganggeba ongku, bagus ongku, tawadu ongku, sopan ongku. Apa-apa sabab fahifdu qulubil masyayikh wa tarkul khilafi alaihim sababun litaraqi 'alal matalibil aliyah. Tining gulaban panjenengan mun ajaga dek ka tengka na anak kaangkui mas seneng dek ka guru ngaji ajaga atena guru ngaji maka Kak Dinto teti sabab kaangkui tengki na pangkat Allahumma ki mayu mun andi guru ngaji mun andi tenggang atore tenggang mun andi telah atore telah mun andi sabrang atore sabrang iku walamba pah berangkat ngaji pon apa jimat rojo Kak Dinto pon apa Al-Qur'an ternyata hanya Al-Qur'an sedepak mun kere maki dek ka orang sepo seampun depak dek kau sanajan depak dek ka buke pahyobe Joko Pentil lagu na pahyobe tekos culing ayu ling ker olar ayu lar ayu so Allah binin siapa sih kerja dia kana saya nggak yu lanjut aduh oleh setengah jam
tak segeres tangi ya Al-Quran maus kangkui orang sedek kak dinto maus tangi ki odik kak dinto buk nang itunya tak kira abid tangi ki paling abid sebitek tahun 70 tahun tangi ki kak dinto bahkan debun Imam Ghazali muncak saking umur sebitek gula benpian orang tedung standar kedokteran kak dinto belum jam dari pokol belu sampai pokol telok kak dinto berarti orang 20 tahun berarti sebitek orang 20 kare siapa napa kare Pak Polo dari Pak Polo orang masa kecil nak kanak 10 tahun kita wajib asolat berarti kare sama berapa tahun 30 tahun orang beda ben mandi kare apa kare 20 tahun ketijak bika biaki odi tanggiu kilakin empian panika perhatiin ni sarang panjenengan bekal ibadah panika panjenengan kasih bini ni bekal ibadah kia empian kasih bini mun bagus panika ibadah raja tadi manggil kasih bini manggil pa bagus kia jak Rasulullah tibis ada bu khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli paling bagus panjenengan engki kak itu panjenengan saya bagus ke keluarga nah saya bagus ke bini nah bini kabinin orang sip kok jangan kabinin orang saya alerek bener udah mun kabinin tibi tak nyetrum pada maki gula dak nikah kia tak ngocak orang engki rumput tetangga lebih hijau tangi kabinin namun bagus ajunan maka ajunan kak dinto nilai ibadah mangkana kasih bini lebih-lebih mangken ki nyapo Muharram manggil panggilan si bagus dah iya ale manggil ale sebiasa anak pamon reng madura kak dinto ka bini pakun manggil ale karena mon iulang itu kali ale bener tangi selake sebini biasa ke selake manggil kakak tangi anak apa sih laki mapai panggil kakak karena reng laki kak dinto mun kodung buto makilain lencak makuna rangka bener mangkane kocak kakak mulai deki saya manggil dek kabinin nah panggilan saya tak bagus polan andi anak tu nyaman suna apa panggil bun suna tak bagus panggil nah panggil beb panggil saya bini manggil aa iya laki manggil dah iya ya mak pola tingut yakin manggil papi pada papi ya keng monreng Jakarta papi mami corak begenteng tanghi ki monreng Jakarta papi mau kemana papi mau meeting mami mau kemana mami mau belanja di Keranjang Kuning Marin mangkat pahde nikah si bini ngocak papi kalau berangkat dasinya dibetulin hati-hati papi ya cipiki cium pipi kanan cium pipi kiri ganteng cek meeting pah numpak alpa dodo monreng buke pas si bini nyapa papi mau kemana papi mau ngarek mami mau kemana mami mau ngaur celak tong bah ngocak papi nah bini pasti bini ngocak papi mun ngarek hati-hati papi mun reben orang cearek papi pasti laki ngocak dia mami hati-hati mun ngaur celatong takut tak jerungep mami cipiki cium pipi kanan cium pipi kiri alhamdulillah bau namun kerosare pakuna bu celatong engki cek lekar paparing dari Allah tanggi pak binin panjenengan kak dintoh paparing dari Allah Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'tah ya Allah ajunan mo nabi kon kodung aparing ya Allah tak bisa itolak ya Allah ajunan manabi ampon nyegada ka paparing pasera bisa si aparing tak bisa ya Allah mangka nabinin empian ni ka paparing dari Allah makilang caleng tinggal rabe di pak kini ka paparing dari Allah kan bededeng kadang nang daerah-daerah tertentu selake tua sebini ngkiratin salah selake celeng kita ande sebini ratin tanya aki ke sebini buk panjenengan mak nerema ke selake mak pa bisa neser ke selake mak pa cek sayang ke selake iya engko mata sayang katang laki ruah cereng arwah tak paju aro keng tang sabopong ko bitang ring tua lamboy paksa
Engki pada remak umpama ajunan nemu nih reng bini salah umpama lah andi anak telok panjenengan ki dengut deh mun reng laki bagus saya tanya ki kak panjenengan rema kasih bini ki mata nerema langsung arayu si bini engki panjenengan nerema ka gula kak panjenengan sabar andi bini gula kak panjenengan seneng andi bini gula kak mun reng laki bagus saya jawab yang kile gula pakun seneng le napa saya tak seneng jareng gula melesitung oleh telok dah iya kapi nilai ibadah dak kajunan epon Allah Subhanahu wa taala mangkana gula ben panjenengan mangken panika pengajian panika benina mungkin intar ngaji supaya gula ben panjenengan tahu ayat-ayat tahu hadis punten tatengkan saare-are ngiring bagus di antara apa bagus dak ka keluarga karena ibadah ka keluarga kak itu juga ibadah raja beni namung asolat beni namung maca Al-Quran kaangkui sangguh ku laku sampona mate tapi bagus dek ka keluarga kak dinto cuken sangguh kaangkui gula panjenengan mun laku etikane sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala manter sadayana tak seda mun tak nyango kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ben muga-muga gula ben panjenengan tak seda mun tak andi anak foto se bagus tau ngaji Al-Quran ben muga-muga anak gula ben panjenengan paling teti orang mulja kabeh Allahumma amin Allahumma la de pak de pengajian dah lanjut engki enjok laulai sana apa nih pakun lanjut mangkana mangken parloi holeh karena apa sabab asabab kak dinto saibu are deng kadang sarang sebagian daerah-daerah pahyam buaki pun tanampon cambuaki tahun poleh ya mun mampu umpama ajunan mampu ngunceng atosen ya tore unceng Bu Fadilah atosen giyah tahun datang ya mun tak mampu mak pola poluan mun tak mampu boleh mak pola situng ota berdua ota betelo mun tak mampu bikti bian panjenengan tip ke bara ya mun lah tak kelar dukeng pada remak kengkeng selake doa kita lagi kadang bedeen selake mate korokeng nangis ke aben tibi korot mak cereng mak tak kerjet kia jak gula tak kerjet Isya orang malam mah. Pangeran, dia ada mangkok ya. Benila kena saya mati saya urus. Dia ada mangkok bener. Haru amon reng bini, dia ada mangkok. Bayu gula tanya, empon empian cek nyampit kaki. Tanya, mun korokeng reng bini, nih kakak. Mangkana can basalam be mun anak eko cak buana ateh, mun bini eko cak buana mata. Bener, gula tanya ke bini nih. Mbian umpama mate selake. Yang manter lanceng umur. Saya amin ke rompak. Kering bitong saya kodungan celeng, kodungan pote, payak siring jeliring ria. Berarti selain romate kapi. Umpama laki na mate manter lanceng umur. Sampona mate ternyata pah beda orang minta kapan jenengan. Soki ki andi alpat pokokan kita andi bini ki genteng minta mpian alamar anda napa punten anda kak mpian ki odi ala ki apone Arya mun karo bini aduh lauku mangkana mun tak nyangu abe kak dinto tak nyangu kangkui akhirat pon apa engki mun Bu Fadilah ki engak kalaken tak laki boleh umur sanapa sabitak pak polo ya Allah engki mentari paling nakasabaran ya Allah engki mun nemu laki tak napa engki pada napa sih orang laset insyaallah kak dintoh bunga ampon andi bini lain engki kan tak ning cerengi dari dunya cereng ni kabidadar reng laki ni kaku laku andi bini paling sokoni kak dinto 300 oke besap yang jodoh besapan jorenge swarga mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi basar ko
Swarga kak dinto mala ainun ro'at, tak bisa dibayangkan oleh mata, ben tak bisa dipikirkan oleh hati, tak bisa ekeding dari kopeng pada ben penapa swarga. Intinya swarga nih kak nyaman, minta napa apa impian bisa. Minta reng bini korokeng 300. Maki minta 1000 bisa. Pah ngocam pian duking masang selebar beja apa kok. Enten. Swarga nih kak tak bisa bayangaki bentunya, tak bisa. Monitunya impian bini nih kocak surga dunia di masih surga dunia. Engki kocak surga dunia njok rapa. Aro dong kadang romon kodung gigir beni surga dunia ro. Neraka dunia. Sedangkan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad. Dadi macaki Al-Qur'an kak dinto isapora tu sana tenghi. Se nomor 2 saya pasti depak demun Abu Lais As-Samarqandi berin gula madepak ya salat tenghi jak kalau payah salat ajunan. Saya ngak cek kalau payah solat, sanajan ajunan meler, napa kalau kau nak ajunan saya ngak solat, cek sampai kalau payah, cek sampai kaleb, keng umpama tusah karena ajunan tak solat, tak kaleb tak solat karena sibuk saya namen beko, karena sibuk saya nyeram beko, otak bersibuk saya nyari kelakuan, tinggal kodoe tanghi, kodoe samampun ajunan, debun ulama mun tak mampu ngodoe, keng la ajunan ampun usaha, maka kak dinto ampun cokop cek pun. Cokop pah mate umpaman tepan panjenengan nak tobat ke Allah tapi lengodoe salat keng tampo selama 20 tahun tak salat sakale seeko doe karo setahun tak napa nikah yang penting ampun usaha gule bendia katipun apa cara ngodoe engkila kodoe samampuna umpama mangken panika wekton isya tanghi wekton isya ngodoe duhur tak napa ampun usolli fardhu duhri qadaan lillahi ta'ala keng je renteng mun renteng bi malaikat ku laku renteng kia usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi rentengan lillahi ta'ala paling rasane bi malaikat iya cong ngocak rentengan cong porque labing ko ku laku renteng kia ki je renteng tinggal kalak nang tenang ngodok mun mampu ajunan ngodok mancing ki mancing mun mampu tojo tak mampu mancing ki tojo tak mampu tojo ki kalak pang napa ngok belak tang gendangan tak napa pon yang penting kodok tangki ki salat saya ngajak sampai kalau pai salat ki saya ngak patepak kebektona jangan lambek lagu ruah duhur kerepotan asar perjalanan maurib kecapean isya ketiduran subuh kesiangan itu ketomanan itu Sedangkan Nabi Muhammad Pak Nurin sana Pak menit apa 40 menit ya mayu mulai beda mah Pak cok keluar 15 menit sampai 40 kurang 20 menit ongguan kita atau buka juga gulandi cerita tinggal lacar kelacer tak apa kena wardi cerita kak dinto saya cerita Profesor Dr. Mahfud MD bahasa nyaman nah telepon mouse buku nyaman nah Life After Death kenapa nyaman nah Life After Death ya mak tahu cek tahu gula bahasa Inggris nah masa pakai ke gusairi deki maan neka alim menabi ke gusairi menabi gula penter ngocak cuma tanggi engki kuah nek kiai kocak namun pinter ngocak macam saran na yo Sedangkan Nabi Muhammad life after death artinya kak dinto odi maren mate yulang napole odi maren mate napa tanggi odi mate maren odi mate napa nyaman napa demar odi mate napa nyaman sarong je sapar ya lem saro ke ko odi maten ten odi maren mate napa nyaman engki oreng berarti mon odi maren mate mon se mate li kulir udah remar maren li kulir odi boleh udah remar napa nyaman kaper can kisawi pernah engki maren mate yodi ili kuli pahodi boleh tan nikah life after death nyaman buku nah kak dinto Prof Mahfud MD kan itu bahas kan gula ngetek kongku
Cepon beda profesor neng Amerika, oning Amerika ajunan. Amerika nika mana bi ajunan lebet arek lancor ke bere kelu. Mana bi lebet kalau ajunan. Engki ka berenta ke bere. Neng Amerika kan to beda profesor asmana Profesor Raymond Moody. Pasarannya mana? Lah apa lagi kan lu? Kan beda online ada kita. Tadi mau ditanya oleh apa kak kita kak? Oleh Raymond Moody. Benih Raymond Moody, Raymond Moody. Raymond Moody kak dito. Tanya aki je profesor tak mon reng buke tanya aki apa mate? Ya mate tak odi. Mon Raymond Moody tanya aki profesor. Apa mati itu? What is life? What is the death? Apa mati itu? Ternyata Raymond Moody kan teliti sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, sampai tulis apa mati itu? Profesor, pahatanya kareng orang saya pernah mati atau orang saya interview, tanya aki apa materia? Padahal reng kaper kak dinto. Orang Amerika sehari saya pernah mati odi pole. Ternyata cepon mati kak dinto petang sesuai kelebihan debun Nabi lakar al akhiratu hiya zulmatun wasirajuha al a'malu salihah materi petang jadi cepon petang sampun cabutnya benar arruh cabut maka kak dinto langsung petang cubles petang ngecit mungkin jago lapar kita ada gula teroi din na eston kaajunan ke mawardi gula nelpon akan letak nyaman takut kare nyambeli sampai kita ngedrop dan gula lah sponsor apa hari nih kak tak kadang oksigen ke masake di balian nih kak obat benih-benih keng SPC obat enten obat kapi dalam panika dan gula kata nika dua aki mantan lenceng umur tanggi oke benih apa bini hideng udah takut ala ke boleh Saudara Nabi Muhammad. Ketika tanya aki, nalekan tanya aki, napa mati kak dinto peteng. Ternyata sampuna peteng kan itu pah terak cepon. Terak beda lampuna pas kenapa seekalaku gula benempian sekitunya apa nih? Tapi papadang umpama entar ke pengajian malam Senin makin. Malam Selasa. Temu kapi. Empian si alaben kalakena. Temu kapi. Papadang sarang ajunan epon Allah kak dinto orang kaper bapak mata yakin gula mempian panik kenapa mata iman gula ben empian panika napa alas selesai tak iman bahwa kapi mate kak dinto ku laku bekaletannya aki mangkana odi kak dinto ngastete tangki alakoh kelakuan sebagus pangastete ajunan odi sampai dan badan kata tangke karena mundan badan kata tangke kak dinto bekal bahaya mundan badan dak ka orang sepada Islam kak dinto ku laku tahako ko beter mati tak nyangu Islam kalaban iman naudzubillahi min dalik man tergulaban panjenengan kapi termasuk orang sehusnul khatimah Allahumma amin Allahumma laulai senapa menit Pak Bolo patek pamuli ya nah Pak Bolo belu berarti korang 2 menit 12 menit ya Allah lepa ojang tengah stas terem Maria sehat alhamdulillah gula sehat ongku entan ki buru tak nyangka jo sampai setengah jam alhamdulillah ni kesehatan berokan ajunan insyaallah doa ki berokan kemawardi mate ko cam wali kemawardi paning wali ongku oke, sanajan gulai kocak yai keranjang kuning. Kaneng ki sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi solat jaga kan kui orang sepo tantretan saja na solat. Lakon apa binsao sengak solat cek tinggal laki minimal selemak bekto penikah. Silo mertelok engki dikir. Sengak mun reng mate maca ki dikir ki. Bulan gulari berin pernah tapangki kalaban situng orang ngisi acara. Gula ngabala tebun Abu Lais As-Samarqandi. Bah ngocak saya ngak ya kabala ka ustaz sedengod daro cek tak santak mentroyun cenga pole ko. Aduh, pahrekan gula nyari oncengan. Engki bekas aki polan ki dengod gula ngabala cek tak tahlil ni kelakan ongku guda pak.
Ni kasi ada bu Abu Lais As-Samarqandi. Pah ni ka ada bu cak nang Al-Quran tada ni ka nang Al-Quran wa an laisa lil insani illa ma sa'a ko. Kalakuan kak din to mun bani olen tibi tak kira depak kah di kubur. Encan siapa? Kak din to mun ing dalam tafsir saya tak depak kan to Nabi untuk umat Nabi Musa kalau ben Nabi Ibrahim mun umat Nabi Muhammad pakun depak dikir kak din to depak tahlil kak din to depak kapi kalakuan anak foto kak din to depak kapi nyanyi anak foto depak kapi koran nyanyi bagus mun nyanyian mun kuda mana tuan senangi mun saya dah renja tak depak kuda putih di dalam kandang janda mana ustaz senangi kerudung putih sedang memandang. Aduh, segudung pote tepak ke setua. Ya mendua tak depak, mendikir depak. Kita gula sempat dialog kau orang kanto. Bodoh kanto pelani syuting tak kebena. Sempat dialog, coba itu. Kan nang dalam agama, nang dalam Islam orang mati ni keempat. Kewajib gula ben empian mun beda orang mati empat. Nomor situ ngadusih. Nomor 2 nyolati, nomor 3 mandi, nomor 4 abendem cokop eko. 4 lagi. Napa nomor tu? Ngadusih nomor 2. Nyolati nomor 3. Mandi nomor 4. Main logika, main akal. Kita gula S2 mah kita kakeng nakal. Bigule pada ni empat perkara ki. Berarti umpama beda orang mati biimpian ampon iadusi. Ampon sarang ajunan umpama ampon pandi ampon solati. Masa mayit pahalon ta langsung saya pendem. Tahu sa osong dah iya dah. Apa mikir oh iya. Berarti ni kep ungkuan. Rekan korokeng mandi pahe pandi pate yosong ka kuburan da remak alon ca tibe. Berarti kewajibna beni namung mandi beni namung abendem beni namung asolati tapi juga kewajibna ngosong dia karena mayit tak bisa loncat tibe bener makanya kata gila tahlil ampun tahlilaki engki alhamdulillah mun ibu kek karena banyak ulama banyak kiai pakun kelakuan ketika adinto pakun kelakuan sedaya tenghi ngereng guleban panjenengan adzikir kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah muka-muka guleban panjenengan saja kalimat kak dinto esang wakin inalekana mati saja Allahumma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Tada pangeran selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah Tada sempaan selain Allah Nabi Muhammad kon pakona Allah la ilaha areng sareng ngereng La illallah la ilaha illallah Muhammad Kak dinto badah perkompolan sabalaan santaretanan ngamri rahmat daka pangeran tor syafaat dari ajunan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lancang umur tada kunana lamun tak pekus lakona beli raja resikuna tambah abid inarakana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi lampun oleh sejam oleh sejam
Tak ada pak. Dari mah lanjut. Pon. Pon mak lanjut maloloh. Tak ada pak saja mak ke. Yang uncang tibi. Apa yang kapi yakin lah. Macam sehat. Kini kakapi ni ki. Gula kira mikir sambil. Saporan car kelacer ketika itu tinggal lah tak usah saya konsep ampon. Lah tinggal lah sama ton lah tinggi. Mon metokan paku nyaman. Ha. Ki kapi ni kalakar dari Allah. Gula tak nyangka sampai sejam ni kalakar dari Allah. Pada benda nikah ni pada benda nikah. Kadang orang akabin sampai 10 tahun beda setan di anak beda. Kadang beda saya habis ke kemawardi sareng kemawardi paringi cara ngobu ketang itu. Alhamdulillah ibu tunggu ngobu ketang pakun tak geleman di anak beda. Jak kemawardi bekwali bekecak beda si matur boleh kemawardi abdin ampun para setahun ngobu ketang. Periksa nih ketang apa? Ketang laki. Oh melaki si bini boleh kon. Melaki si bini. Alhamdulillah ketang sampai abudu telokane. Pakun si bini tandi anak beda. Nakar di pangeran nak tadi ka kebesan Allah pak. Kadang-kadang beda orang bini la nyolcol melolo. Sampai kabi aki pakun nyolcol. Beda tetangke. Cak kerokeng seting lan di anak. Dukengan di ader macam gula beda tetangku dari saking terotan di anak pil KB benar sampai kan selaki ala kosor beje maren ni ke selaki ben minggu kadin to setiap hari minggu pakun paleman ternyata kadin to tepak malam Senin lah depak bek malam sebini lah tedung tok-tokan assalamualaikum waalaikumsalam dan sebini siapa engkau lakin kakek ya Allah ki kak masuk kak engki ngereng lek cuk silake lah mari ajemo telur banyak iya dan silake engko saja kemarin lah si bini mak lekas andi anak cuk na seminggu berarti pil kabir lah tada iku ya Allah si bini pahamit mangkin kak gu lagi ke jeding kak iku marin ke jeding penter si bini nyimpen pil kabir nang lemari ya Allah kalau aku tak apa kerja mari yon talep pila apolong ben selake main kiu aduh marin di jeding muka lomarina alhamdulillah beben lomarin ternyata beda kolen pil mix sagrib menipil KB ya ada tetiana lakar kebesan Allah kapi bener alhamdulillah gula mangken sampai saja mentari katerema nanti kayaknya sempak gula nomor situng Al-Quran jak sampai lepas nomor 2 solat jak sampai lepas nomor 3 dikir jak sampai lepas nomor 4 sedekah tekani sekoni saya ngatori mayit si ampun depak dek kaumur sareng ajunan kak dintoh ngatori lebih malam Jumat atori ke kiai ke mawardi ke kiai ke mursidi dek ke kiai gusairi mun ka gula ampon apa nak paeng ampon ambuap tin. Oh, cuk kita lestari berdua. Lah kepuru aja nah. On tante toko amena kiu. Duda kita di bini. Ya Allah. Punten nungguan. Napan Bu Fadilah? Oh, macam dinallah. Pon sagak dinto pamator lawan sejam lebih. Mentar manfaat dan mentar barokah akan ku bawa senyummu pergi dan akan ku tinggalkan jejakku di sini. Ubur ikan lele mun lebur nguncang boleh. Kak dinto saporana sedaja tanghi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata ning situ. Ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqdi lana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi a'mali wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi mamatina. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah marratan ba'da marrat sanatan ba'da sanawat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wa farrij ummata sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram ya akramal akramin ya dzal jalali wal ikram ya akramal akramin. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na min suratil Fatihati wa surat Yasin wa ma hallalna wa ma sabbahna wa ma amalna min a'malis salih wa ma amalana wa ma tasaddaqna hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan ila habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma khususan khassah li Bapak Ansari wa li jami' usuli wa furu'i wa li jami' abaina. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.